Uvažena Skupštino, poštovani odbornici, predsjedniče Boškoviću, poštovani predstavnici sredstava javnog informisanja. Želim da vam zahvalim na izboru za predsjednika opštine Danilovgrad, kako vama koji ste danas ovdje glasali, tako i brojnim našim građanima, biračima koji su dali svoj glas, a time i podršku programu i ukupnoj aktivnosti Demokratske partije socijalista, partije kojoj pripada. To pokazuje činjenica da je Demokratska partija socijalista u Danilovgradu u ovom sazivu ima apsolutnu većinu i najveći broj odborničkih mandata od uvođenja višepartijskog sistema. I pored nesumnjive časti koja mi je ovim izborom ukazana, ja ga prije svega doživljavam kao veliku obavezu, ne samo političku, nego i moralnu, da na najbolji način u okviru svojih opštih mogućnosti odgovorim očekivanjima koja građani imaju i iskazuju. Želim također da naglasim da će u mom radu i odnosu, kao i organa i institucija na čije čelo sam izabrana, svi građani biti jednaki, bez obzira na njihovu političku ili bilo koju drugu pripadnost. Uostalom, a to su se i do sada mnogi od njih mogli i uvjeriti. Svaki pojedinac koji vrši vlast i svaki organ na čijem je čelu mora znati i polaziti od toga da i mi postojimo radi građana i njihovih potreba, vodeći računa o onom starom crnogorskom moralnom načelu koje glasi prije svega budite ljudi, da nas razlike ne suprotstavljaju jednim drugima, nego da ih razumijemo. Ali ako tako svi prilazimo zajedničkim poslovima koji nas očekuju, uspjeh ne može izostati ni na prosperitet naše opštine, ni Crne Gore u cjelini. Ono sa čim ne može biti nikakvog kompromisa, ni razumijevanja, to je destruktivan i nezakonit rad i podrivanje onih vrijednosti na kojima počiva savremena država Crna Gora. Sve ono dobro što je postignuto u dosadašnjem radu, a ti su rezultati vidljivi i mjerljivi, zahvaljujući angažovanju ljudi koji su do sada bili na odgovornim funkcijama, predsjednik opštine gospodin Đuranović, predsjedniku Skupštine gospodin Miško Đurović i njihovi saradnici, dobra je osnova da u budućem radu još bržim koracima razvijamo našu opštinu, obezbijedimo nova radna mjesta, život naših ljudi činimo što sadržajnijim i boljim. Istina, u našem razvoju su u velikoj mjeri doprinijela sredstva koja su sa nivoa države direktno usmjeravana i značajne infrastrukturne objekte koje je aktivnost sugrađana koji su vršili odgovorne funkcije u državi i koji nikad nisu zaboravili svoj grad. Tome će uveliko doprinijeti potpunije sadržajnije aktiviranje mjesnih zajednica koje treba da se više bave cijelinom problematike na svom području i da omoguće da se neposrednije čuje glas i mišljenje svakog građanina u pitanjima koja su neposredno tiču. To će nam biti od velike pomoći. No, vi svi to dobro znate, kao i ja, nije dovoljno samo dobra volja, nego prije svega znanje i energija potrebno je za svaki iskorak i za svaki poduhvat. Prostora i potrebe ima u svim oblastima, od komunalije u najširem smislu, do ostvarivanja komunalnog reda, od privrede do poljoprivrede, kao njenog dijela, socijalne politike, zdravstva, kulture, obrazovanja i onim oblastima gdje država ima direktne ingerencije, inspekcija, katastar, elektroprivreda, za institucije, organe i službe koji djeluju u našoj teritoriji. Kroz odgovarajuću saradnju mi možemo dosta doprinijeti njihovom radu, uslovima rada i angažovanju. Mene lično će biti prioritet kadrovska politika, pri čemu ću glavni kriterijum biti znanje i sposobnost. Moramo dovoditi mlade ljude, pa neka se kale kroz rad i rješavanje problema, a izazova ih ima dosta. Odgovornost također mora biti podignuta na još viši nivo. Niko nema pravo da se raskomoti na svom radnom mjestu, a da se zbog toga problemi nagomilavaju i usložnjavaju. Stručnost i efikasnost moraju postati glavna mjerila za svačiji rad, uključujući moj. O konkretnim planovima i daljim razvojnim poduhvatima imat ćemo prilike da konkretno govorimo i odlučujemo u našem daljem zajedničkom radu. Ono što na kraju hoću da naglasim, to je iskren poziv svima odbornicima da što konstruktivnije sarađujemo na rješavanju svih izazova koji su pred nama, bez obzira na različite uglove posmatranja pojedinih pitanja, da uvijek činimo sve za dobro građana našeg grada, svih naših građana, a tome i za dobro naše države Crne Gore. Hvala vam još jednom.